kardom aprang si anytime to the news kelangan phal adaba kardom pachiglo pini anytime to the news beta thamma phi neli sami dona disha dekhipi nona jupaikha betang ton KASEMD uping masla hem chikubadung het to work no par pega joka chalengara tumpe ningduk chipeklang renti nijang karbiang long amri constituency ke parlo bor marjong apia sangkang rong throgara tumka chalengki sung thekti ka jok ningduk chipeklang renti pinpur dami amri hawar ching thunang ji lepen paprang dunang ji puma thasi amri hawarara tame EMD uping masla pan vut pipen pahaidun bomsi ningkaning kora phoan KASEM tame pamandulu bontala anacha ki dingapor EM mandere phit setame phoan ma kaching thunang ji ateng amri hawar ching thudundala lasong si bor marjong la ke tiwa tum pinpor rong lo lason thak thak si rong throgara tame labang so to warsi ka chelenglo bonta to warabang sorkar kachari jasemet KASEMD uping maslai alani kelangpon ke pangkrivi methang abarara raphan kanghon ka bedera jok non puantami labang so to war ka semar pipon ja phan thangnara sai kireng pon abejetlo laso jok rara tum ka cheleng ki sung thektik jasemet ki so ka chepon punon school kachari klim sumar tum puno lapen beha bepar pencheng lok ka pre ka sai ka choklem asonalong antami ka tikuk thedum dokoklo Lason si rong ruk ching thurji la pen pa phrang dunang ji pulotang te ka chelenga to warse tame aphrang si ke nisan nang ji la an si ajara sonne choklem dun puse tame avar sai joy ke doji la si EMD uping maslai si tame alangi rat akisum pa chun pi thek the pulotang te ke bang jelanga por hurke amri hawara ra tum tame matha pame pensi futame pinang kokpoputa than pa chini du Lasi prabjin penele tumla bangso ka chelenga to war pinang semar pipon sedak nangji puta KACCM mate MLA Dr. Tuliram Ronghang la pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habeteron local EMD uping maslai alane tumpan ka chuniri aduponchu Duaramla pen Daniel Tokbi report no this time to the news Atwar kai no pathak nangli tum hintan ko pisipui laga osmar student tum puno kedam kewang kisung kitong hai pathak Atwara puthak bang rongasor ta memorandum pipi kali pipi lo bons ta me kopia joine si non anta rongasor lason kisung nang mahala so joine ke alang ligi kamat hage nang sot lo kasi kachuning ri bang ala pulo EM sarnon MLA sarnon CM panta unan ke prapen la rong ni rong thom au sumar non pune kisu ke un e medical ajar ke pon di phan kasu munitum kisung dupi lo mane phunang pigla phunang kilo kasu posi unan ke prapen kasu towar black to pink Piason te kini senji anti la sotuar bang ke ene la erong rong nia tuar da kali karon lage PWD road ha da pen mane da rong bong pen bomar jong men rong bong pen ha langar dang an bang ke lage PWD andar se dolo sotuar ke la si PWD dukok aphi ta PWD department sor ta mane wang misen tuar ki pun bang dolo ki duge anta non anta ala so eri pas pe tang ho pini pinatang ho ta son natok long natok son te tek long so poche un an ke prapen rong aso hin non an ke dangil tumla teachers hoi nil tume school phan kedam ke bang atwar ta sungpik un an ke prapen jemane rong so sungsere je phan la twar bang langpon sonte kimisen ta chuning dik Borlang so hawar basa terana rong lapen langming teranga rong don kret rock se hem tuna to phan YAC pen ke rap ki pajurpo Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo borlang so hawar basa terana rong lapen langming teranga rong along non hedjong phonglang peroi langki the langkang lum pen rara tuma ki sungki pho hemalong hormu hortar phule phukok antami langki pon pilap lapen ki junavar sai ka siksa ka buta longsi youth alliance agents corruption mate chi hek pen YAC organization hin pen ki sungi phovek hem tu no phan ki rap ki pajuta YAC organization along klembang pu suniling ti lepen samsoning ti alang le hin pen ki rap ki pajir pon lake kicho sang jang chu dali purete chiti madawai biscuit hai hui alang le tum ka to ka ve don crit roxy ahem tu no to phan ron pulo lapen non ki bang jilang poralong an pusitame lapusona ki sungalong ansitame nile tu un an pen nang jirab dun chi pusit lardak pen than pachini po pinpur pon me nile tum borlang sora ra to phan aphong tina ki sung ki pholong to mon ki thepen hem kiru lapen lang ki thepen langkang lum la he ki sulong pusitame nilip along badu ake the ki dinga tum setame nile to phan thangnat nang kirap ki pajira to phai non putame abi pinlang pusi rara tum pen than pachidi po lapen anparta nona dihu langki thepen kana hoktun hidi ka chu etanga sok aklimanta me langpon lap lapen sokachili aronganta me ave pinlo pusi rara tum than pachini po
Patumi alang le tung YAC tum kirap ki paje pon puthak rara tum ningkang sampen kajuru paje pon. Tangte alang le tum pen lam theli arju pon sina. Nilip Chokela pen Harbamon Rongpi report Northeast Time to the news. Ya bang ke pini ladak nilitum marong YAAC songpen nilitum arong na ke humri thegapot alang litum aphan suri akiro pilo lalo nili sitame isi alang litum aphan ning arong pik lapen akiro pidu ning tung pik abang ke lalo pini ladak bolang so arong mate bolang so basatiron rong lason abirta mate labason kidu ke la kaphan ang kirap abang ke theklong lipin lang pusinili pudam je nangrap lo sarkar so nangrap re punili pudam mun e athe pinangan akidu ke lak thomphan hemrit pendanglok alu sumar tumban sitame la urunodoi pendanglok pinangan asai bang ke hala hai bang ke nang pilo sitame barikha hu tomon ke the pendanglok lang ke the langkang lu hem kanohok labang so dong nang kera bang ke nili thekdam long lela pini nangle tuma songan bana usinili lakhada lasi nili hin pensitame alang letum phan ansuse alang letum aprang kengkam kachijor ki meja phan alang letum hasitame arnam long hirjume hang pidunlo lapen alang letum ansuse keklem kedam me alang letum risang ho tumpen angri si kedo thagi phan alang letum hasitame chorolo akeru pidunlo. Dogmuka Junior Basic LP School lang kang numajok lokachale sumartum lokachale dimga vepen kisung kipona. Dogmuka haitia dung het kido Dogmuka Junior Basic LP School along lang kang num erajok lokachale klim sumartum kachale hem kido thai ka vepen Clobor hydraulic car washing akula long si lochale klim sumartum phan lo thampon thek ponong pusi pherang ke rajibe vepen dir tanang pale. Labangso Dogmuka Junior Basic LP School ke kiramtang Pharu Krisir Kepra Pokepra Training Council establish ponlo Bangso School ke Samilangso block si ke parlo pon la pen nonamat Bangso School along kachali akim sumar bang troner Kepra poso sedo lothan bang phetun bang thido bonsita me Bangso School along langkang lumla ke piningkan chotkali Anikan wang pusitami bangso school langkang lumpen usumar lapen than bang atungka siksak thepik anu pusi Dogmuka Junior Basic LP School headmistress Rinuteron pipen lam thech paklang ponsi ke se bitungan parta CM lapen MLA tuliram rong hang atuma phan prap jin pen school akimi pipon si langkang lumpen kijok nang je phan lapen school boundary school gate nang pipon thapusi lothan bang atum lapen pisumar tum api po tum himpen tuning report News Desk report anytime to the news. When ke Dogmuka Junior Basic LP School lo, lapen ke lang ke pening lang ke theke anengkan bang talo lang bang thelo. A school mana hako construction pina masi ingdai hekmat si ke non pen ke milai le delo jo. Ke class ke dota sungkrung son lo. Khoti nang khok lo si classroom angton pen lo la lang asabak le la lang roi kang bang ote gute school ta inglum la titilo classroom kedam tang ta la son lo kedam tang kan aneng kan ta la posi inglum ver lo kaita student ke 80 above do student la si department penta nang pulo la authority tum penta nang pulo nane pu adim do punote class bangke continue kuri kha por si nilitum la adung te bokhet la prakas rong pha dhaba long si somar la lipan permission en masi la pusi than bom attendance ta kenang son masi hai anke somar tum ta school khoti ret po class ta absent ret po masi medium ke assamese medium normat ke nilihin pen ke lasi department asor phanta nili batai lo tuning rilo application lahai ta pale lo building plus boundary wall ta nang pitha posi ar si non head jong lang ke theuta department pen la BMC sartum ta wang lo alang itum phani litum la SMC hoi pen la high school kisung ki boilam ta chethandun lo la si school building new building grant tha posi nilitum la application pen la SMC resolution la pen chitik at si sar phan palelo ke sar ta
survey bang lo ani sar aminak ta nak thek long lo lahai photo lahai video mukal ta an lo langit dam ni October bang ke thek long le la lo la pu ba kaputa ing tuidung lo mati highway ta lamasi lang athya vedet se an kan wang tang lo ber lo Umswai PBNM School sarnung ke dam tang jiklo tumona reki thepen herai ki do ko ka joka sarnung pa chakrak thang tok lang amo ka pa prang do nang je long lo than bang lapen osomar tum do chota chokche kachar le sa hem se tami mesa nang ji lason se nijang kar byang long lakha hini amri constituency ki parlo ke CEMD uping masla hem adum het umswai PBNM School asa hem sarnung ke dam tang jangmi pu chiklo malong tumon herai ke bang pena jok school asa hem sarnung pasam fridang aso nang pe mandelu laso jok students atum pinangana ki sung ka chetong nang dulu arwe ke jang lo pulotang te class tami dolong le det pen hem chedam nang rukti ti se tami do piklo bon ta la bang so sarnung herai ki klo chiklo jon truck plane de pita KAC education department army block atum pen se tami kaumri dam abe pinang lapen locally am di uping maslai alang ya hemadung het pusitami birta ke andam abe pinang pusi umswai PBNM school managing committee me phohin pen thanang pachini du laso long kachar lekrim sumartum kituki sung theklong si lothang bang phi ame thang jong jung pen sarkar tum phan raptong thekthia ko tami tirpal namsi dipen osumar tum phan padupon bomlo lasi labangso pu thak prap jin pen kirap ponje phan KCCM Dr. Tuliram Ronghang KAC education am Richard Tokbi locally am diuping masla lepen school SMC amai phu lepen students at tumahin pen tuning report Lampar ta labang so school long headmaster tame transfer kidam joya jok penana ki sungdolo lasila so puthak tame prapjin pen akimi headmaster na appointment vek nangji puta ala letum pen tuning report 2 Dwaramla pen Daniel Tokbi report anytime to the news Kising dolo la. Arbe ke janglo polo to nitum pasai yo kami siksa balo sinitum arbe janglo pati champe janglo polo sinitum hem kita mchi pansi madam nang polo sinitum kan chulu Madam tuma teachers tame abe amane head teachers tame chidam ju bisipo arjuna masala sabta nitum teachers tambia transfer pon jabla sinitum sitam nitum school teachers ta pangulo sinitum ka chali ji pan sitam nitum an ko kon sitam madam tuma kada chali tum ko ani kisu la so school long ni tum ke thek long par se ke la so ke thak se ni tum ke thek long pen ke wang lo so ti pasi ke par ke dit mang ko la so thak ni hin pen an ni ka sampai ke sana. Toh, nili tu labang suti park di nangkop pakai. Sirai nang pulo, anamat sekolah bang abang kita bekin lo. Mana ang ton tak? La school bang anak bang ke, ang ton tak bakai lo. Mana hirai naik tu kan ajo, ngulab lo. Anamat, madam timpen ajo. Sin susi celang nudak ongsi, nang abiji dah bang, abe ongsi. Mana lokali am tunta abe. Lapen ke ladak arling itu kan kalau punang ke lang abang abedel lo ana masih itu mah kacing hona madam pe na masih kabadak kelang no amat alang lisi labang ke sangka ikan lempon lo Pinyada bibita kila pan sing ton paning luk do me chakni kardo